Apa yang kita belajar dulu, Meskom kan, specifically kita belajar buat video semua, memang I apply hari-hari sampai ke copywriting. Macam mana you nak buat copywriting tu, sebab copywriting still apply in... betul. Sebab kita ada post kita punya kita jual barang kita kan, and then kita kena buat copywriting yang menarik lah untuk orang beli halia tu. I'm Anissa, your host for today, and today we have a very special guest, which is our alumni from Meskom, Ami. Hi, my name is Syahmi. I'm 30 years old this year, and I'm one of the alumni lah for Meskom MC110. Okay, nak tanya, dulu you batch berapa? I dulu batch 2014. Oh, 2014. About 12 years from now. Okay, Yeah. So my first question is, apa benda yang like you paling rindu from masa you learn dekat sini dulu? Sini okay. First kali kita cerita kenapa I ambil Meskom dulu kan. Sebab I memang minat kerja-kerja design ni tau. So I buat editing, buat video masa sekolah pun dah buat video shooting kahwin, editing, buat marketing untuk kedai runcit. Wah. So memang I suka design-design ni. Even masa I pergi interview pun, I bawa I punya banner tau. Tunjuk I punya artwork, punya nak masuk Meskom ni. Sebab dulu masa interview kena bawa? Tak, dia tak payah bawa apa-apa, interview je. Tapi I yang bawa lah, just nak tunjuk. So lecturer kata, oh okay, you betul suka. Lecturer tanya, kenapa nak masuk Meskom? And I cakap, sebab I suka assignment dia. Terus bergelak lecturer tu kan. Masa dia terus write lah, dapat. Dia kata dapat kan. And then yang I paling suka sekali sebenarnya Meskom ni dia fun lah. Dia fun. Semua orang-orang yang belajar Meskom memang fun lah. Itulah kawan-kawan tanya kenapa masuk Meskom kalau suka berniaga kan. So I cakap Meskom ni dia menyeluruh. Macam saya cakap tadi, kita belajar semua. Betul. You campak lah student Meskom ni mana-mana pun kan. Mana-mana pun still boleh. Yes, semua company perlukan, mesti ada satu scope yang budak Meskom boleh buat. Yes, betul. So, after study dekat sini, you sambung into mass company industry or do you sambung your business now? Okay, I habis belajar je. I terus masuk kelas belajar trading barang daripada China. Memang habis pada Meskom, I terus berniaga sampai sekarang. So, grad masa tu umur 21. Terus berniaga daripada trading barang, jual barang pada China tu sampai buka kedai umur 21 tu. Oh, at the age of 21? Yes. Terus jadi business owner lah. Wow. Tu industri business tu business car wrapping. Kalau tahulah tukar color kereta pakai stiker kan. Itulah I buat sampai sekarang. Dan sekarang ni ada business baru lah, which is I usahakan ladang halia dengan my family lah, my father-in-law lah sebenarnya. But I have a question. I wonder macam, why specifically ladang halia? Why not any other businesses out there? Okay, kita orang berniaga kan, bila kita nampak opportunity, kita nak grab. So opportunity yang I nampak dekat ladang halia ni sebenarnya, kenapa I start ladang halia, my father-in-law dia pencen, and then yalah orang pencen tak ada benda nak buat kan, and then biasalah orang pencen nak bercucuk tanam semua kan. Tapi kita tak nak sekadar macam orang buat kerja-kerja kampung lah. Maksudnya sekadar mengisi masa lapang tu, tak nak macam tu. Why not kita just terus buat bisnes je. And then kita cari agro, memang kita cari pertanian, nak tanam cili ke, terung ke, macam-macam sayur. Tapi yang kita jumpa satu company ni memang dia buat halia kebetulan. And then dia suggest kita tanam halia, and then hasil dia nanti kita jual dekat dia balik. Jadi masalah bisnes bila kita buat bisnes kan, kita cari customer, siapa nak beli barang kita, betul tak? Orang boleh buat, tapi nak jual dekat mana, orang tak takut kan. And then bila dia cakap macam tu, kita okay lah, maksudnya kita dah ada ready buyer, kita just usahakan lah. Tapi sekarang like ladang halia tu dekat mana? Ladang halia kita dekat Sepang, dekat Salak Tinggi Sepang, Kampung Gicing. Tanah 2 ekar saja. And then sekarang kita ada 13,000 pokok. Dan kita expanding sekarang ni. Kita ada lagi nak buat plot dekat tahun ni kita akan buka plot dekat Johor.
Johor kita ada lebih kurang 13 hektar lah untuk kita usahakan nanti. Apa benda selain tu yang you belajar dekat Mascom dulu yang you boleh relate to what you are doing now? Okay, sekarang ni zaman content lah. So masa Mascom tu kita belajar buat video editing, and then kita buat poster semualah, sebab memang kita perlukan benda tu untuk dalam bisnes, nak buat iklan, nak buat video, nak buat content lah basically. Jadi memang apa yang kita belajar tu Mascom kan, specifically kita belajar buat video semua, memang I apply hari-hari sampai ke copywriting. Macam mana you nak buat copywriting tu, sebab copywriting still apply in... Betul. Sebab kita ada post kita punya kita jual barang kita kan. And then kita kena buat copywriting yang menarik lah untuk orang beli halia tu contohnya. Ataupun I punya business car rap, kenapa orang nak rap kereta, kita kena buat copywriting lah. And then kita belajar PR juga, layan customer macam mana, macam nak handle customer. Kita tak boleh lah nak buat macam apa, kena ada professionalism tu lah. Betul. Mascom memang belajar semua tu. Sangat-sangat membantu. So it was an advantage for you learning Mascom ni, you boleh apply dekat kerja tu. Yes, betul. Dari dulu pun buat macam tu. So maksudnya Mascom ni tak kosong lah, Yes. guys. Tak kosong. Tak kosong. Do you have like TikTok account yang kita orang boleh promote? Ada TikTok kita, Progeny Agrotech. Boleh tengok dekat TikTok. Baru je buat, actually bulan 7 tahun lepas. Bulan 9 tahun lepas. So view kita pun dah over 1 million dah, tapi tak pernah boost. Sebab I tahu dia punya TikTok punya macam algoritma video dia nak short. Lepas tu copywriting pun tak payah panjang, simple lah. Kena lagu ikut trend. Betul. So satu video tu tanpa paid ads pun boleh sampai 300,000, 200,000. Macam tu lah. So jangan fikir macam nak kerja dengan orang sahajalah. Mascom ni kalau buat bisnes, insya-Allah boom lah. Sebab kita dah ada semua dah sebenarnya. Betul. Kita dah belajar skill tu semua. Yes. Dah daripada A to Z. Marketing, editing, publishing, semualah. Mungkin tambah sikit entrepreneurship lah. Itu saja. But that one you can always learn along the way. Yes, right? learn along the way. Dan belajar pada pengalaman orang lain jugalah. Itu sangat-sangat penting sebenarnya. Supaya kita tak buat silap sama dengan orang lain. So belajar ni tak berhentilah sebenarnya. Sentiasa belajar. Thank you Ami for joining us today. Thank you for giving your words of wisdom for our viewers. And thank you everyone for watching Mas Talk.